ini nakaliang yung ka Giant Hills Development Society. Siruba kini ki staff ki yung kuai terwa happy ki pajba kamtam ki bukjud ki wa sitom. Ya kini ki oxygen concentrators. Na kabenta upan amkam ha ki yung kisam. Ten em ki pralok ki bukjud na kini ka kelam COVID-19. Tidu ni daw em kam oksigen ki haksa ki hospital. But sistem dasa ki hospital ke jinglud ka wabun. Tinakam nakaliang ka health department le juang ki borobor wa em ki bukjud ase ki em kam upoi hospital. Tehendrai du ni daw duna oksigen te hablai ki hospital. Ti le em ki won ki wa tiak kujud ki yung kisam ki baduna wa oksigen level ki yung pi yi pi u pon ci kanang wa yo pi wi penam kam kini ki oksigen concentrators u penam kam pi makna mbai jingsu tang mendadak pi mudhab pai biang pi ci kanang wa kiwi ban wo yo penam kam yo ki u yi u penam kam Tegate kubar ku akan menah pi kilok kijor emi kini kilat iluti wo yarap nak bentah gitu kiwa duna oksigen kema kijung kisam kibu kujut kibu citom TJP pon circle office ka yong lengba ki staff yong lene pon sengale te kenang wa yo pi yo jingarap lengba kini ki concentrators boleh sibut